Himale. Muraho neza bakunzi ba Jovi Official 30 turabashujaho muherereyeho mwese. Intambara ya Iran na Israel imperuka y'isi mw'abantu mwe twahoraga tuvuga ngo se imperuka izagira gihe ki. Yewe rero ndabona ko ari cyo gihe cy'imperuka igeze. Reka twisomere hano twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo turebe ko ibi byaba ari byo bihe twaba tugezemo. Tusome muri Matayo 24:7. Ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Rero babantu mwe mukomeje kumva ko intambara y'Isiraheli na Iran iteye ubwoba. Uburusiya na Ukraine barwana, iyi ntambara bayifashe mu bundi buryo. Ibihano bifatirwa Uburusiya, ariko intambara ya Iran na Israel kigaragara ko ari ibingibi Bibiliya igenda igaragaza rimwe na rimwe ngo ishanga rizatera irindi shanga. Ibi bintu bigenda bigaragara mu buryo bukomeye. Urebye Abarabu, Iran signifiqua bisobanura iki? Bisobanura nucléaire, arme nucléaire. Iran isobanura arme nucléaire. Buriya Iran ifite iterambere rikomeye cyane kandi ifite igisirikare gikomeye cyane, ariko urebye intambara ya Israel na Iran ni intambara ikomeye cyane ndetse iteye ubwoba kuruta niyo mbona njyewe y'Uburusiya na Ukraine. Ishanga rizatera irindi shanga. Waza kureba kandi muri Afurika, reba ibihugu intambara zihari, ukamana ko se byaba ari cyo gihe cy'iherezo. Twumvaga ko kera ngo imperuka y'isi izahera muri Israel, ngo igihe Israel izaba yatewe nicyo gihe imperuka y'isi izabigeze. Rero urabona amabomba akomeye cyane. Iran yakoze revenge ikomeye cyane, yakoze revenge iri kohereza amamisiri, bari kwifashisha aerodrome, ibiriya ntwaro zirinda ibisasu, aerodrome. Ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye kandi biteye ubwoba, ndetse leta y'Isiraheli iri gukangurira abaturage bayo kuja muri za nzu z'ubuvumo hasi nyine mu makavi. Rero ukavuga ngo se iyi ntambara ninde witsinda? Abarabu bose bari nyuma ya Iran, kandi urebye yaba ari Abarabu, yaba ari Abisilamu, yaba ari abantu bose, Iran rero irashigikiwe kandi ishigikiwe n'ibi bihugu bimwe n'imwe. Yaba ari Ubushinwa bushobora kuba bushigikiye Iran, yaba ari Russia ishobora kuba ishigikiye Iran. Urumva, ugasanga rero ni cyage bavuga ngo ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Urebye inzara iri hano hanze, urebye crise économique iri hano hanze, iteye ubwoba. Ese naya makuba? Ni iki gihe Bibiliya yagiye itangaza? Ni iki gihe Bibiliya yagiye ivuga? Ndakwereka muri video, muri kureba amavideo ahangaha, urebe ukuntu ibisasu biri kugenda hejuru, ukabona ko nyine isi yarangiye. Urebye ngo se Iran na Israel bafiki cyangwa ni iki gihe nyine Imana yari yaravuze ishanga rizatera irindi shanga. Mwaza mukareba hano muri Afurika naho bigenda bimeze gutya. Ibihugu n'ibihugu byose birashamiriranye, bishaka kurwana, sinzi ibyo bapfa, kandi ibyo bapfa ni za mbaraga, la superiority, imbaraga z'ibihugu. Nta kindi bari kurwanirira imbaraga z'ibihugu. Mw'abantu mwe abasenga nibasenge, kuko ngende kureba intambara iri muri Iran na Israel, ukuntu abaturage bari gupfa, bari kwicwa, barengana,
uretse no kuvuga ngo n'abanyisiraheli gusa bari gupfa, n'abayirani barapfuye. Isiraheli yohereje ibisasu kandi itagetinga ahantu izo arme nucléaire aho biri. Ubu rero hari na tekinoloji, ubu nta guhusha, ubu basigaye bakurasa na tageti, bapimye neza aho igisatsi kigomba kusha, ntabwo gishobora kuyoba, ntigishobora kuja n'ahandi hantu. Urebye rero bino bihugu uko bihanganye n'uko bikomeye, Irani gifite igisirikare gikomeye cyane mu buryo bukomeye cyane. Urabona ngo se ninde uzatsinda? Ninde uzatsinda? Kandi ikigaragara inyuma nuko Amerika nawe yafashe iya mbere kugira ngo ibashe gutabara Isiraheli. Buriya Isiraheli na Amerika ni igihugu kimwe. Murabizi ko Amerika yatumye Isiraheli ibaho. Murabizi ko Amerika ariyo yabyaye Isiraheli. Ni ukuvuga ngo Amerika ifite uruhare kugira ngo ibashe kuyobya biriya ari amabombe yabo Irani iri kohereza, kandi Irani nayo yagombaga kurevenjinga, yagombaga gusubiza igihe uriya minisitiri wa Isiraheli yari kuvuga ati kandi ibi bikorwa birakomeje, ati biriya bibombe bya Irani ni twebwe bigamije, ni twebwe bikeneye, ati byanze bikunze natwe rero mwa baturage mumenye ko izi ntambara ibi bikorwa bya gisirikare muri Irani bikomeje. Mwabantu mwe, iyi ntambara irajya he? Iyi ntambara turayikizwa n'iki? Ati ishanga rizatera irindi shanga. Wareba muri Afurika muri Afurika ibihugu byose birashamiriranye, wareba muri Amerika, wareba muri Europe, reba muri Europe, reka tuhagere naho. Urebye neza mbabwiza ukuri, iyo ndebye Europe nkareba Germany n'umwanzi w'Uburusiya kurusha na Amerika. Yewe usanga n'abantu bari gushoza n'intambara y'Uburusiya hara muri Europe ni Germany. Abadage babibirimo, babihagazemo, batanga support mu buryo bukomeye kuri Ukraine kugira ngo babashe kujya kurwanya Uburusiya kuruta yewe na Amerika. Wareba Abashinwa, wareba Amerika ukuntu bihanganye, ukabona ko n'ubundi nabyo nta kindi bari kurwanira. Isi igeze igihe inzara itera, ugasanga ibindi bihugu biri kurwanirira gukomera kwabo kugira ngo wenda ejo igihugu, ariko se nibyo bizazana amahoro? Ahubwo ngiye mbona ko ari cyo gihe cyo kuvuga ngo ishanga rizatera irindi shanga. Nicyo gihe Bibiliya yavuze ngo dore ko ibyahishuwe byose cyangwa se ibyavuzwe muri kino gitabo cya Bibiliya bigenda bigaragara buri munsi. Reba inzara ihari, twavuye muri covid, haza ibindi. Reba inzara, amafaranga, ibintu byataye agaciro, amafaranga nta kigira agaciro, yaba ari amadolari, yaba ari amashiringi, yaba ari amarundi, yaba ari amakongomani, ibintu bimaze guhenda, inzara imaze gutera isi. Dore ko n'ibi bihugu rero nabwo ubwabyo bishamiranye. Intambara y'isi isa nkaho ngewe nyibona mu bundi buryo intambara ya gatatu, intambara ya Isiraheli na Irani, iragaragaza ko hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Byanze bikunze intambara ya gatatu y'isi iri mu buhe buryo rero? Ni ukuvuga ngo ikigaragara, nimba Amerika iramutse ije igasapotinga Isiraheli, byanze bikunze na Irani nayo ifite abayishigikiye. Hari Korea y'Epfo iri inyuma ya Irani, erega buriya na Turukiya buriya iri inyuma ya Irani, niko mbibona, kuko bose n'Abarabu, bose bavuga rumwe, ntabwo bashigikiye iyi ntambara yo kuvuga ngo Isiraheli irajya gushaka iratanga izi ntambara. Ariko ngewe rwose hari abantu baza baharara, nabonye ko Isiraheli yaharaye rwose. Iziharara ni kwa kundi bavuga ngo barashaka ngo kuja ngo gucunga umutekano cyangwa se barakaguteza intambara iki, ariko ndabona ko rwose urebye abana bapfuye igihe cya Gaza, kwica abana ukabona etaje iraje igahita igwa ku bana bose bakaba bararimbutse, ku muryango wose ukareba. Rero nta mpuhwe zihari z'isi. Isi nta mpuhwe ifite, mwa bantu mwe, isi nta mpuhwe ifite. Buri wese aragaragaza rezo yuko agomba gutera ikindi gihugu, akanabyumvisha isi yuko afite ukuri, yuko aharanira ukuri, nyamara urebye nta kuri guhari. Igihugu kiratera ikindi gihugu kikagaragaza ko gifite ukuri,
ariko urebye ikintu cyari kirwanirira ni superiorite, ni bwa buhangange. Ni kwa kundi nyine bavuga ngo imahanga azatera andi mahanga, cyangwa se ishanga ritere ubwami butera ubundi bwami. Inzara hamwe na hamwe izagaragara. Ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Byagiye bigaragara rero ahantu hamwe na hamwe, mugenda mubona hirya no hino. Murabona ko inzara yagiye, yaba ari ibihugu tuvugana n'abari hanze muri Canada, muri Amerika, n'abarakwereka ko ubuzima bukomeye. Ni ya nzara nyine igenda igaragara muri Bibiliya, Matayo 24:7, ishanga rizatera irindi shanga. Rero mwabantu mwe, intambara ya Israeli na Irani ni intambara abantu tubonamo ubundi buryo ko ishobora noneho igihe Russia na Ukraine bitateye intambara y'isi, ariko nyamara iyi ngiyi ndayibonamo mu buryo ko ishobora kuba yaba intambara ya gatatu y'isi. Abakunzi ba Jovy Official, murakoze, reka tukomeze tubashyirireho update next time.